Koilamati Mini Stadium along BJP candidate Dr. Numor Momin Afan vote Kerek Ame along Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Nangkisun. Katkati Pathua Klamalang Bukazan LAC Pen Congress I candidate Rataningti Afan vote Kehang Ame Kapitopon. Kopili constituency IMAC Pawan Kumar Raya Phan Lamsakhang Lapen Nobai Bir Araratun Kachekong. Kadom Karbi Prime Damalang Panini Sami Raniti Mungpi Non Bir Tangton Pen Azuikha. Karbi Anglong Election District along Assembly Election Kapachunjia Phan so arlo polling site Puatoma Phan Therepo Inkoira Trok Arni Pen Seke Kepi Pangcheng Ponno. Karbi Anglong Election District Apalo Dipu Constituency Long Thongke Polling Station Lapen Harakhat Constituency Po Polling Station along Ward Kejok Asai So Arlo Polling Site Puatomsi Pachun Ponji Laso Abharman Difu Gov Girls High School Chandra Singh Teron High School Lapen Bokolia Rukasen College along Pharo So Arlo Polling Site Pu Choka Maratoma Phan Kilik Kejok Nangji Aron Lapen Electronic Voting Machine Hehuya Puthak Seke Kipi Pangcheng Pontanglo. Nilip Ahawar Koilamati Mini Stadium along Long Thom MSC constituency Chingrum Pet Pen BJP candidate Pen Dr. Numor Momin Afan vote ke hangame Kapitopon. MLA Kilik Nangli Pudok Dok Ahut Asam Angkang Pirat Charya Song Do Anatum Ta vote Kerek Ame along Kapadopon Asonsi Bukazan LAC Pen Assembly Kilik along Kaljabdun Dr. Numor Momin Afan vote Kerek Ame Padopon. Lasto Ame along Aluhi Sarpo Aman Pen Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Nang Chetongdun. Anparta Aluhiaman Pen MP Horen Singh B, Karbi Anglong Thomas Councillor CEM Tuliram Ronghang, EM Jagat Singh Ingti, MSc Pavitra Rangpi, MSc Mukut Mahanta Lapen, MSc Richard Tokbiatun Chetongdun. Lapen ke Amit Shah Phan ke bitai free lo Lapen public along ta nili alang Phan public lo jai siba ke hindi karbo sanstile hot siya ke da unity peace and development rally lo ta wajat parsaben Lapen ke da tigiran hot CA kumputi nangni karbianglong ke so hotame nili chief minister Himanta Sarma thing nasi plus hota nili reminder hisabe memona bitai free lo minister Panasi, Minister of Ankelon Pulla have to talk about Kenon, like a court case sign along my Can you imagine that I can think something bad against Karbi Anglong? This is a political issue. And Karbi Anglong cannot progress with this type of thinking. We have to change our mentality. It is not like that. I am an MLA from Bukazan. Karbi people have voted me and I am working for them. You come with me. And Tarapung. Leaders know Karbi MLA who went there. I am the first MLA to go there in Karbi area. At that time, that area, I got only 0 vote. I did not get one single vote. I gave 1500 electricity connection out there. I am giving school building out there. I am giving sub-center out there. We have Borpung and Tarapung, purely 100% Karbi area. And we are trying to construct the road out there. How can you say that those things? It is totally vindictive attitude of opposition. They don't have issues because I have worked for the last 5 years in Karbi Anglong. Earlier, there was a blame for the MLA, Construct University, and that is not there. What nonsense they are doing? I am doing good work because they are afraid. If I work like that, after 5 years, nobody will compare with me, and I will win every election uncontested because I work for every people. Karbi people also I work for them. Garo people also I work for them. Naga, Adivasi, Kuki, Assam, whoever it is, Bengali, then all people. I have not. There is no discrepancy during my work. Now this is the election. This time they are doing this propaganda. It is a shameful act who are doing. I ask them, if I say
that Article 244A is that case, then I will resign from the MLAship. That is my challenge to them. Article 244A, that case, if I said, understand? Article 244A, whole sentence should be there. If I said that case, I will resign today. Even BJP expel me, I will resign and I will not contest election. This is my challenge. खटखटी पाठुआ क्लामालों थेरेनी फाइन कोइरा ट्रोकारनी आदा पोर फाइ क्रे इसिरा चिट्टिमापोर नोनांकिले जी आसाम असेंबली क्लिक अलोंग बुकाजान एलएसी पेन कांग्रेस आया कैंडिडेट रतन इंडिया फान वोट के हंग अमेरिका पेरोपना बेटा फिरंग के बिष्णु लेथेबे बेटा नंपले कांग्रेस कैंडिडेट रतन इंडिया फान वोट के हंग पिया मेलोंग आलुहिया मान पेन एमपी प्रद्युत बरदলৈ एपीसीसी कोंगचुन बांग अपूर्व भट्टाचार्य बीपीएफ आमे पुहाग्रामा महिलारी केएडीसी कोंगचुन बांग सत्रतरन लापेन केएडीसी चुन बांग सुरेन सिंगनार पेन चेंगलक पेनांग आतुम चेतोंग दुनसि वोट के हंग आमेलोंग आरडीपी दुन পদফুল দিয়া মানে কি হব পদফুল নাই এতিয়া দে পদফুল নাই বাইদেউ একদম মনত ৰাখিবি পদফুলত নাযাবি পুরা হাতত চিনত ভোট দি পেলাই যুক্ত কৰিবি সরকার আমার মহাজক বনাই আছে শেষ এইবার হেমন্ত বিশ্ব শর্মা বিরাট হিরো দেখাই আছিল এইবার শেষ হেমন্তৰ লগত মই আছিল সেইকাৰণে হেমন্তই হিরো দেখাব পাৰিছে না মইতো নাই এতিয়া হেমন্তৰ লগত জিৰো হৈ আহিল হেমন্ত ভয় নাখাবি আৰু মুছলিমৰ বিৰোধীটো বহুত কৈ আছে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিরাট বই নাই মাদ্রাসা স্কুলবিলাক বন্ধ করে দিব নামাজ পড়াটো বন্ধ করে দিব এইবিলাক কিবা হয় নাকি মততে হেমন্ত বিশ্ব শর্মাই আমি যিখিনি জানো টোটালি ট্রাইবেলৰ বিৰোধী পুরা আপনার খারবি হোক আপনার কারো রাভা হোক বড়ো হোক কোনোদিন ওপৰত উঠিব নিদিয়ে সবসময় দাবাই ফেলাই রাখিব বিচাৰে একচুয়ালি আপনার সিট এটা শেষ হব এটাই সারেন্ডার করে ফেলাই কংগ্রেসত সোমাইলে ভাল কি নহলে শেষ হব তুলিরাম একদম কাৰ্বি আলঙৰ পইচাটো তুলিরাম রংহাং না তুলিরাম বাবু আপনি এই কাৰ্বি আলঙৰ পইচাটো ব্যবহার করেছে আমার বিটিসি ইলেকশনত টপলা লৈ যাই পেলাই বিটিসি ইলেকশনত হেমন্তক দিব লগা হৈছে জানে মই সব জানো কাৰ্বি আলঙৰ পৰা পইচা বহুত মিছইউজ কৰিছে আমাৰ বিটিসি নিৰ্বাচনত হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কমেও মানে 50 কোটি মান টকা দিছে মই জানো এই পইচাটো কাৰ্বি আলঙৰ কাম কৰিব লাগিছিল এই পইচাটোৱে বিটিসিত লৈ গৈছে তুলিৰাম বাবুয়ে গুড ডে সিডৱাসাৰ কবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আগমা 20 Boithalangso Elysia Baha APHRC pen kache toidun Bikram Hanseya Phan Ongdunga Ward pen Pahai Wek nang Jipura Therepo Inkoira Po Ani Socheng constituency alo Palong Thoma Dim Sikjit pen Ward ke hang Amika Padopona Berta Perangke 100 kropen Berta nang pale Ada por phai cap apor harlong langdo ahawar bodi langso along rat atum APHRC candidate Bikram Hanseya Phan Kangthum Karni pensi jai mekang chengpon kedam tang ahut ASDC BJP along claimship abang phuatom methang asong pensi OC APHRC aphan ning ka chethe parpika jo kachrap kachito dunjia phan ongdung atum aning aklong alam chipaklang rinti Anikang sampor phai sia por malom hamren pen kilometer trok kep doji kahelu lang erdanga long wot ke hang ame padodam thu lang erdanga ra atum sitame ongdung ar mu pen mayalong chetong dun si APHRC ke mangalam theklar dak pen kachini dunjia phan kaching prom theklong lang erdanga ra atum ongdung awot lake torch arjana long si jok pura Bikram Hanseya Phan aning pathidun Anikang sampor phai ke thoma por malom puthot lang hem pi pathua klamalong sitame ongdung arat pen rat ame pi padopon We are going through the sixth schedule constitution along lage constitution along siketok keng sang so tum da kar biang long do tum ta ning nang ki oi dun je lam we alang litum phan itum ki phlungji to ho kilang rem putakali because we itum pima pini ke jai alam bang kala ke sixth schedule along ke tok alam sin tum jai ponchon la bang kel tum ka patu je lam ta we la pen keng sang so tum anta bang sixth schedule por he mini bang por he rep chini la bang so lam ke chini pame lasi non do bom da ilum kar biang long long afrang 1951 hut bente tum 4% ke dogadi la 4%
atum bangke ilitum APSLC fan vote nang PG nitum ning chethe athema alang litum aprang dak 4% do la 4% tum bangke alang litum chini pame la koson se alang litum dai tum karbia tum kisung ke boy alambang nang chini pame la so pot si non hala 4% tum ta nang bart nang ong chat lo mene stamina tum hala so factor bang dam de lo nitum bangke inglong so der pansil tum concentrate lo la pen nitum mithang inglong so tuman concentrate bangke la ke ake hinoma rat phanitum aki meloma tidi nitum khai vir det ji la sinitum I karbi det kali inglong so det ka chingrum pon in the platform of APSLC APSLC songolong nilitum ahong gothon kaprek Congress BJP ASDC CPIML tumalong pen kewang nangache paok do labang solam thikela hello ahok pet karbia khey phan kache song pi lakela APSLC song hello lapen APSLC song lake tangka poisa we kiduk kelak ke boy ka tora song la posi pinar ni sitame ladak rong heme jangre tum chirung si sika kep inkoi pen cheng lok la poson si nilitum sake er kijun ko pinai him e plang lapen an ang se sita ke chupru pan chingwai si chi sik si nilitum la poson si claim lo athe tangka poisa ke do a party kalidet lapen ningduk meme ilitum ke dam tang la an aning kanang bong Congress atum BJP atum kahon sitame autonomous state alam tawe lapen akaprek karbia khe phan ke claim pi akimia kam tawe la posi nilitum labang sok APSLC party pene jo karbia khe phan me et me phun aprang ke ja ponja party ning ke thepen pinarni chepa ok dun lo nilitum non het jong amahang kapathek APSLC song aphan ahoi ki do araratum aning ka che theidon parpik ajok ongdung arat chingrum dun melong APSLC aphan ongdung awot pen pahaidun vek jipura aning patheidun si ongdung armu chipaklang dun rat aning ka che theateng si APSLC kemang kapatun vek ji aphan Bikram Hanse pensita me pherang ke tumangno lamchak chipi upon Kopili constituency IMC Pawan Kumar Raya phan Kopili araratum kachekom Lamak I paklang dun pen pin rem dun Ratchari arona longke richo aman richoarpu ratsi kipachi Ratsi pasunji Amina constituency arlo lamsa khang arat no road no vote Pawan Kumar Mudabad Pawan Kumar go back ke hang kataram pen Ratchari atomon kapar omplop aberta nonjong bertana pali Arni kyonga ko pen rata phan kapanung kelang rop kaching ki dorde rata tum aning ki pung pena jok there ni phaing koi rapli arni rat thurpak amatsi MSC Pawan Kumar aphan che kompak si no road no vote ke hang taram penan parta Pawan Kumar Mudabad puwa thengno amat hang sarang jo anpin labang so alam nang ki dolake Kopili constituency alolam sakhang la pen no bible pu arong along kidam tang ning council kep pen lo kheroni lam sakhang atawar kahenu la so atawar ka salam jipu alam pen si alang li MSC kilik che pahailo la pen Dr Mansing rong pisita me MLA che pahai ponlo sita tawar selam le labang so atawar kahenu parpi ka jok rat atum pinang an kisong chechak nanglo আইছো আপোনালোকে ইয়াত আহিছে নিজে চাইছে আমি বিগত 3 বছৰৰ পৰা ইয়াৰ পৰা মাইলিও হক চাৰিয়ালিলৈকে আমি এই ৰাস্তাৰ বাবে আন্দোলন কৰি গৈছিলো কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তাৰ কোনো কাম হোৱা নাই কিমান বছৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে আন্দোলন কৰি যোৱা 3 বছৰ পৰা আমি আন্দোলন কৰি আছো আমাৰ সঞ্জয় ভাইও জানে একেতে জানে খেলনি চাৰিয়ালি আন্দোলন হৈছিল এটো আপোনালোকে জানে আৰু মানে কিবাৰ মই নিজে আপোনালোকক মাতি কেইবাৰ আমি নিউজ কৰিছিলো কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তা হোৱা নাই আমাক খালি আশ্বাসন দি আছে মানুহবিলাক আমাক অকল আশ্বাসন দিয়ে যে ৰাস্তা হৈ যাব কিন্তু এনেকা মিছলীয়া মানুহ এনেকা মিছলীয়া চৰকাৰ আমি দেখা নাই আৰু গতিকে আমি ইয়াৰ ৰাজ্য নৱাবিল ৰাজ্য বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাজ্য সিদ্ধান্ত লৈছো যে আমি কাকো ভোট নিদিওঁ আমি এবাৰ ভোটটো আমি নোটাহে দিম নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্কুলীয়া যি কাপোৰ আছে খদাই দিন মানে ধুলাই কৰিবলৈ ধুবলগীয়া হয় লেতেৰা হৈ যায় এতিয়া দাবী কি আপোনালোকৰ আমালোকৰ দাবী এয়া আছে যে আমি কোনো চৰকাৰক ভোট নিদিম আমি নোটাত ভোট দিম আৰু আমাৰ ৰাস্তা লাগে আমাৰ আৰু একো আপত্তি নাই আমাক ৰাস্তা লাগে কিয় যেন যিমানজন চৰকাৰ হৈছে গোটেইজন একটা আমাক আশা দিয়ে যে তোমালোকক মোক জিকাই দিয়া তোমাক আমি ভোট দিম আৰু জিকাৰ পিছত আমাৰ একো খবৰ ল'বলৈ নাহে যদি আহে তেনেহ'লে নিজৰ লিডাৰৰ ওচৰতেহে আহে লিডাৰৰ ওচৰতেহে কথা পাতে ৰাজ্যৰ যিমান গ্ৰামবাসী মানুহ আছে তাৰ লগত কোনো কি সমস্যা আছে একো কথা বতৰা নকৰে গতিকে আমি কোনো চৰকাৰক সমৰ্থন নকৰোঁ আমি নিজে ৰোডৰ কাৰণে ওলাইছোঁ যে আমাৰ গাঁওবাসী আমাৰ লগত আছে আৰু আমি যিমান দিন হওক আমি যুঁজি থাকিম এই বিষয়ে
Rat Lo Charlie Asong Lapen Hampang Asong Do Anatum MLA Dr. Mansing Rong PMC Pawan Kumar Lapen MSc Rina Terang Piatumapan Katuning Rialo Apong Apok Parjelosita Lam Marek Tintedet Ajokti Therepo Nipaing Koi Rapli Ani BJP candidate Rup Singh Terona Parman Vote Ke Hang Pidama Hut Ke Rat Thurpaklo Ratatum Thurpak Pen No Road No Vote Bu Hang Taramsi Kate Song Atomon Pathur Phomlo MLA ang hoi kilik aprang jong mate vote ke hang aporchit ahusila puson alam ki kache tong nang ki BJP asong aphan matha meme alam pusi tirok tok araratum chethan rentim raratum la puan chi song du da pianta MSc Pawan Kumar thangnat nesi raraphan arimun posi paklang tekang posi raratum akoi pithu asti haladak araratum non ki wang ji MLA ang hoi kilik ahutke bangpak ratchari asong aphanta vote PPC nota long si vote jogji puta lam theche paklang Koilamati Risa Kiti Patua Klamalong Tereni Pain Koira Po Ani Analo Apor Bukazan Youth Forum BYA Batun Chingrum CRC Jit Lapen RD Doklong Ame Kangni Bukazan Youth Forum Ame Pu Barnabas Killing Pen Kataripon Ame Along Alohi Kapachini Lapen Kachingrum Nangkok Alam Thi BYF Dun Me Pu Don Bar Terang Pensi Pachini Ponum Labang So Ame Along Joyson Terang Airways Ronghang Songjati So Sarporom Timung Hempu Ingleng Risa Kidi Angkang ISGB Suren Terang Rong Asar Thia Tumba Puram Siso Lapen Sing Terang Atum Chenglok Bang Pharo Ke Thom So Se Atum Chetong Dun Nili Tumke Abatai ke ong apong alam bangke la ke chok jam lutema sita non apong bangke la numor mumin alang lila kabek hey aphan akilang rem la bang supena yoksi nilitum ke alang liphan Allah ra bangke kongresa phan bangsi hut pc pe hai wekpo Tanda na bangsa puthak number moment MLA nengkan thocharian lo. La bangsa puthak kana tumrong along pen pine development ke long dundum. Development ke long la hai la ali la pubui pe tha pe thup la kon velo la hai la ba ke to development do ta me vetem seta main bang ni ko ida ma ke 244 article a bang pa play tipsi 244 article 2 halabang so la ma bang ke la pulo rang te nelitum jongjung ma ta MLA alang li joy pen governor of Hanaloki P ala article 244A bangke alang li bangke RDP pin pen selang li kititang agenda lo polang li kaning J pen alang li bang non RDP tu bangke article 2442 masalah dak article 2442 bang alang li bahala bangke ka phere meme angang sidu konglo la pen hala bangso thak sin ni tumbangke nono bangke mojong si la bangso MLA election hut alang li pan pai to dalo potang te dak karbe arada tum same kamang hu kamang rampen ba mithang khai song bong senu charu cha tini dokokna lahai thak sini tumbang ta non bangke awareness system sini tumbang nai tilo la sinon ke bang jila election bangke ni tumbang ke khai mithanga khai phan ka ching hon pen ni tum non ke bang jila bangke toning ti phasi vote ki pipo la pasi ni tum la bang so rong long ni tumbang ke pini bang la bang so mai long chung mai tono tangte nang tum bang so bokajan youth forum bukeseng labangso nang tum keseng pon ke labangso MLA election aphan chotma mante labangso election judata nang tum labangso asong mang pareng velji bokajan youth forum pukala ke Asia forum labang esi ubi kimi tum kaching room adim lapen labangso dino bangke ni tum tinangan prejam asong madu masih labang dak logo chale asong mandang lok pinangan asong pinang risoi jang tum dak kaching room do masih ladak bangke ni tum bangke non keseng pon ke ni tum ke pini pena phan pa election phan chot Non malam so pora phan bir tamu interpon iksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Pangcho Electronics Deepu Rongkhilan, where you will get multiple gifts items. Sports equipments, school bags, mixture grinders, and any kind of home appliance and much more. Pangcho Electronics, Deepu Rongkhilan. Visit the store now. Pangcho Electronics. Isi berta kime. Nangli tum keton kilang abang pu kiri kesiksak mati katura doma. Do pulo tangte mathanangi. Nangli tum joy ki pen keton kilang abang pu long ikji lake Kirby Security Services Private Limited along. Lasi humre ignon adim lake TV Center dong. Lasi kachini thuli thoje phan la ber kipia number long humre ignon.
Kardom, jadi kacing hon, sumsi sokarbi karbi ke video arat ketuan. Jadi tum karbi kurusal cinggu mamai keke siye himpen. Non ke bangji terepo ni paling koida. Merkepa ni hidung amai aron bari mafan padu ponji pus jadi tum arni hot poniklo. Asik ketuan kacing hon jirpi jirpo. Purun kacing lok. Don mekara doan uru kulak. Tongria sa long pasal doan tabang suarni. Mijung ahabar longki kamsa arong mate labang so mijung arut along adak ni bitum keke siing long kiri habaramai rat amai pila pe kaki ke video amai di ponci bangsuar ni sap kong alam dan si cepan cimung ponci katu kabeta nang citong nuli ko pusi nai tum katu kabe paniri kong cendang himpen nang cepa ponilo pardon Dihina mopit puthot birtalo wangthulo Dipu lang mili harna terang arong amikal jit rong par ator sang pirita rong hang pi turun epin lapen lamta ningje thek thepina kiso kacholong pen kisung thek tek an thek long si KSA lang mili aro ame pujen sing rong par pherangke atoma phan pachini pen kahomri da mahut kiso abang pirita rong hang pi ator jit rong par pen naka pachini dona tengke labang so kiso azir ding klui lola pen hospital alongta cheponlo Bon sita akiso abang meun ederlu non ke kiso kilangjia phan tangka avedelu pusi pachini lasi karbi anglong ki theki dinga tumo lapen ning ki me tuma phan nangra vek thaputa alang lipen kachuningri padu alang litum osomar bang prido lapen akki bisia bang ke non si cyclojon troxy anvetla ning ki me abang pu abang phiatum kirapji ning hanga bang do pulote jet rong par contact number 80997183887 lapen jensing rong par bank account number lake 74150100666595 IFC code UTBI 0RRE8GB henlo Nijang karbi anglong amri ahawar belang so along behem pipen patir pisi langtuk chomkan there nipa inkora pho arni pen ruki hum kapang cheng pona berta pherangke pirata ni pen berta nang pale Karbi ajutang jubat angbong langtuk chomkan ta isi kang chonai asailo langtuk chomkan asai ka pachun ponjia phan me phu moja sing be amri mojadar dipur revenue circle ISK harlong ki be mojen sing be kongchun bang sardar be lapen be nokuma hempi atum pensai deng ponsi there ni phaing koira pho ani pen ni phaing koira narkep ani ani priya bahala bang so jai me pado ponji Hawara to ana phanta benu kuma hin pen hiljume ki pidunjia phan la pen lang tuk chomkan nanglang don pen mithang karbi ajutang amsu se kacheni pen kang to thek je phan pherangke kahumri da mahot pacheni pon there ni phaing ko rapho ani theri an palesi ki thitang akar jong kang tur aru ki hum pen kereng etason paplang sipil thiamri ratuma phana son luthailo puthot asayang deng karbi arona jutang ateng pen benu kuma tum pen kengtil ki ka japonola pen puthot anchom achom pen Sermate Janbelia thon lapen Chengmuri ke wana tuma phan anta kanso awar sai piponlo te jongkan me kapido choda bangela pu hello lake isi karbia jutang along isi kang themlim la bangso jutang kinak isi ni tu malong ta ni tu ma akhei batang te anokhu akura long dadak kedo amri hawa Benokum along nilitum isi Ingraji batang tering lo alam pen ke isia generation akai kicok lasu kapalon batang te kicar hibu sikipu lasu akar jong aphan isia jutang along karbia rona jutang along bangke isia kai ikung isia kai jongsi Chok lo kulo tang te lasu kamang denga bang te deng nang ji la pen ke klem vek nang ji pusi arondo la si ne tum la hai chi ni si la bang so aron katiroi si piniar ni la bang so kam ne tum siglo dang lo sar pu sitame ne tum ke nilipo peya puru na phansi jingduk charong matang te la su karjong bang ke Chomrong me kapaleji pua angdeng sinang gele posene tu mape po apurun penceng lo baki bia tu mana aphan ne tu kirie long pen karjong wan si non dap hem nang le lo bang thum karni cheng muri kong si pen arona jir pen
lasu jutang aron pen sini itu minggu marnilo lasi non ana pora bangke ini yang dengar bangke lapuan sini itu pacun lo Ajutang pen dak asap kaciptek lo lasu kaciptek dam pen dak alom aktisar eng kahai jutang amu kiklem ke dam ang thun awi anu se kapikeng pon bakacarli pon bakacipat he pon thuji litung karbia jutang lasu pan kelang dam pen di itu mah kia puang thun pan ta prang klem lo ta nona bangke ni lipo tu ang thun pen teng lok ha ni litu ma su an ke kadu ko we bang ko ra pi peng nam chen ya phai ta ong ulo la pen da hawar lang tuk tu mangkana bang kadure so pen si kadu ko we panda pathek nang patini nang palang long nang yutang pating thun nang porom kadu ko we ajali nang yason anta ati potu ason si nono we ke mi tum han kabir ti tikang na soan amata dam sini tum ke klem pon ati la tu ke klem malong kadu ka weta tum mo we pen yun mo we pin ke jo yun pan mata dam dera mi thang ajutang pan nang ke lang dun pen alang le tum pen ta ahir jume long te pusini tum neng ke dam na tun neng ke te dam pen ajoni sini tum ka bor ilo pen la so ka bor ia joni si itu mahawar dak jutangan se tin su bo neng Pinia berta bangkela pansi kang ton pon iglo domi thakme kuwang thu